nadomestno, to se pravi, začeli bomo formirati, evo ga našega tradicija, evo ga Canca, hello, doktor Silvano, ki boš prevzel tale mikrofon, vas boš popeljal danes na naš dan najlepših sanj, danes so dovoljene sanje, vsak lahko sanja tisto, kar bi rad v življenju učil, danes to lahko proba, kako bi to izgledal. Ti si pa danes ambasador naše dobre volje in prosim, da nas čez dan popelješ, kukar se le da, znamo tako navdiha, dobro voljo, da se ne bi kjer mu kaj naredili. Starši otroke primite za roke. Otroci, starši, pomagajte. Stvari se premikajo, traktori so močni, pobedili! Rusa, to je noro! There's some